งลิสินนี่เป็นกรณีที่ว่าใครที่ทำให้ผู้เสียชีวิตนี่ต้องเรียนจบชีวิตไปนะครับเดี๋ยวในเนื้อเพลงจริงก็จะบอกว่าใครทำให้เสียชีวิตตัวหนูแกงตัวหนูแกงอีลีชื่อโอชื่อฉันจะมองยงโอชื่อฉันอีลีชื่อโอชื่อปลาจะมองยงโอชื่อปลาdài là cậu nó ý quá giữa tòa đại ta giờ còn nhung gió lục anh bố con đã ý quá giữa tòa đại ta ý lì chứ gió lục anh bố con đã ý quá cả tòa đại tê sự có nhung gió lục anh bố con đã ý quá cả tòa đất tê bố con đã ý quá sự lúc tổ sao rằng bố con đã ý quá cả sự lúc tổ sao ra bù con gió mông bư trong là đủ chứ tê tăng mong sớ mông trả bù con trả chứ tao bù con gió mông bư trong là đủ chứ tê tăng mong sớ mông trả bù con ý quá gần trả chứ bù con gió mong bù con ý quá giữa cho con gió mong rô nên tăng nên bị trái sự bố bức ra bị rô ra bị ra